Mae camerau Sgorio wedi dod I Lansawel heddi ar gyfer y gêm rhwng Cymru'r De a Chymru'r Gogledd yn ail gymal gemau ail gyfle Cwpan Rhanbarthau Uefa. Y wobr i'r tîm fuddigol heddi fydd y cyfle I gynrychioli Cymru mas yng Ngogledd Iwerddon ym mis Hydref yn erbyn Gogledd Iwerddon, Sweden a'r Weriniaeth Tsiec. Cystadleuaeth I dîmau amatur yw Cwpan Rhanbarthau Uefa, felly does na un chwaraewr yn y naill garfan na'r llall sydd wedi arwyddo math o gytundeb i'w clwb. So mae'r siawns really I chwaraewyr amateur ar draws Cymru cael siawns I chwarae am eu gwlad. Mae'r chwaraewyr yma, mwy o afrif nhw ddim wedi chwarae yn y tîmau ryngwladol yn y junior age groups neu unrhyw beth. So mae'r siawns I nhw chwarae dros eu wlad ar y lefel really uwch really. So mae'n really exciting I nhw. Does gennych chi neb yna o Erbys, oedd ennill bencampwriaeth, neb o Landudno. Cwpl wedyn, felly dwi'n meddwl bod o'n dangos mor gry ydi cyngred fel Cymru North rwan. Ti'n teimlo'n hyderus? Wrth gwrs, ie, mae'n rhaid fod ni. Ni wedi gwneud lot o preparation yn barod I heddi, so gobeithio bydd y chwaraewyr yn gallu gwneud y fusnes ar y cae heddi. Un o pethau glywes I oedd yn y lle newid cyn y gêm yn Nimbych, lle rhaid ni reid canoliaeth i'r adran dau a'i dîm yn y lle kit tîm ryngwladol Cymru. Maen nhw wedi prepario nhw'n union fel se tîm rhyngwladol a glywes I un chwaraewr profiadol iawn yn troi rownd ac yn dweud, do you know what, this is the best footballing day of my life. Samuel Johnson, bas tu fewn at Christian Davies. Davies I fewn i'r cwrs, yn ei thynnu hi nôl. Aidan Lewis yn rhydd ac yn ei chladdu hi I roi tîm Cyngrair y De ar y blaen. Triawd o Bontypridd yn cyfuno a'r capten yn ei gorffen I wych. Dau o Bontypridd dros y bêl. Aidan Lewis yn mynd amdani o mae honna di twyllo Rob Dasgalw. Mae'n 2-0 i'r tîm o'r De. Nath I wiro oddi ar yr amddiffynwr yn tadlamiad a nifer oddi ar y cae oedd honna. Dylan Olsion rownd y gornel. Mae'n bas dda. Dyma Meilir Williams. Williams, sgwar at Liam Morris. Morris yn rhwydo'n wych ar y postyn agosa. 10 munud I fewn i'r ail hanner. Llygedyn o obaith I dîm y Gogledd. Liam Morris. 11 o goliau Hotspur Caergybi y tymor yma. Mi orffennodd o honna'n wych. Chris Cathrall o Gegidfa. Mae'n dafliad hir. Wel! Mae'n dafliad anferthol gan Chris Cathrall a mae rhaid bod hi wedi cymryd cyffyrddiad oddi ar Jamie Cumming neu fyddai ddim yn cyfri. Chris Cathrall, wel am dafliad a Cumming o Ruthin nath I gyffwrdd Cumming to bed. Cathrall yn dwyn y meddiant Olson cyffyrddiad llac yma Williams. Di gwneud y mwyaf honni mae nôl at Dylan Olsion I fewn i'r cwrt yn trio creu lle ar gydio gwneud hynny ac unwaith eto. Y bêl yn gwasgu fewn ar y postyn agosa ac mae tîm Cyngrair Gogledd Cymru ar y blaen. Dylan Olsion, 10 munud I fynd yma. O gan efo lot o waith I wneud. 6 gol I Gegidfa'r tymor yma. Mae tîm Cyngrair Gogledd Cymru wedi troi'r gêm ar I phen. Jamie Cumming. Di sgorio unwaith heddiw. 19 o goliau Ruthin y tymor yma. Mae wedi cael blwyddyn arbennig i'r tîm o Ddyffryn Clwyd. A dyma fo unwaith eto. Cumming yn ffigio ac yn croesi'n y pen draw. Liam Morris yn rhydd, mae di methu hi, ond mae Jay Cook yna I gasglu'r brwsion ac mae'n saff rwan. Jay Cook o Dre Ffynon yn sicrhau'r fuddigoliaeth. Ac mae'n edrych fel mae tîm Gogledd Cymru fydd yn cynrychioli Cymru yng Cwpan Rhanbarthau Uefa. John, I know emotions will be incredibly raw at the moment. Just how tough of a result is that to take? Yeah, gutted, you know, with 0-0 after the away leg, which we felt we should have done better in terms of scoreline, but happy in all other elements of our performance. To then be 2-0 up at the start of the second half, and then to end up losing the game is bitterly disappointing. I think the manner in which we lost and obviously the end result missing out, but credit to the North for their second half performance and we wish them all the best representing Wales in Northern Ireland in October. It was just about making sure that they didn't go away with any regrets. It's a long way back on the A470 on the bus, so we wanted to make sure that they just put everything into it, and you can't ask for more than that, and that's exactly what they did. In October,
in Northern Ireland. I bet you can't wait for that. It's going to be such a great occasion. Yeah, it will be something that we always said we want to embrace, and we will do. I'm sure all the managers from the league are really pleased now that they'll be losing their players for a couple of weeks. But again, these opportunities within football don't come around very often. And for myself personally, it means an awful lot to have the opportunity to work not with these players or the staff. It's them as a group of people. They've been fantastic in terms of their application and just how they've tried to engage with everything that we've looked to do, and obviously to represent themselves, to represent their clubs, to represent North Wales, and now the opportunity to represent their country.